chini sababu ya kiburi. Ninachukiana na watu wa kiburi, ninapendaka watu wanyenyekevu, maana Bwana wetu ni mnyenyekevu. Mti wa maembe utaota na embe wake, mti wa machungwa haiwezi toa embe. Yesu Kristo wangu alisahauliwa akanyenyekea, alipigwa mawe akanyenyekea, ingawa alikuwa mwana wa Mungu, lakini wabatwa akanyenyekea. Tabia gani hiyo? Tabia yake Ibilisi kiburi, tabia ya Mwokozi ni unyenyekevu. Ninapendaka watu wanyenyekevu, wadhani zina mimi kwa nia paradiso. Alisema Yesu na ule mwizi pale msalabani, alisema mwizi kwa unyenyekevu wake wote. Alisema Baba, unikumbuke ukiwa paradiso. Jebraskan tolo brasikiri bro. Kule unakoenda kiburi yako mama, kule unakoenda na kiburi, kule unakoenda na kiburi, kule unakoenda na kiburi. Yule mwizi wa ng'ambo ya kushoto, yule mwizi wa ng'ambo ya kushoto yakasema wa kiburi, ujitoe hapo na ututoe hapa, kama wewe ni mwana wa Mungu kweli. Yolo unapotea, kiburi yako mama, kule unakoenda na kiburi, unapotea na kiburi, kule unakoenda na kiburi, unapotea. Unakoenda na kiburi, unapotea, kule unakoenda.